ni Tarcisse Hope Ministry ngo twababwiye muri domaine yacu muri shamwe dukoreramo hari gufasha abantu muri spirituality hari gufasha imfuvyi abapfakazi abatishoboye abageze mu zabukuru n'imfungwa eka n'ibindi byinshi twanaya tubikora kugira ngo abantu muzo Imana ndeza kugira ngo tubiyeka abandi kuko uko utanga niko nawe ushobora kuronka ico ufise ukagiye wundi niko nawe ushobora kuronka n'ikindi kirushije uwo munsi rero twagendeye mu ntara ya Rumonge neza hano bita mu Kizuka muri zone Kizuka hano neza hitwa mu Kagongo aho twagendeye abantu bageze mu zabukuru kugira ngo nabo tubanaye tubereka ko naho bageze mu zabukuru ni ba mama bacu ni bapapa bacu ariko nabo barakwiye gufatwa neza barakwiye gushikishirwa mu buzima babayemwo yesa turabakunda cyane mana yamugira like subscribe ku channel yacu ya YouTube mugira like no kuri Facebook mugira follow kuri Instagram no tutamwana imuraba ibintu bana tukashirira kugira ngo mwe muri update mwana imubona kumwanya ibintu twagiyemo ni Tarcisse Hope Ministry turabakunda cyane mwana yamwe dushigikira murakoze cyane uyo ni inde mahoro neza nagasimye agamburitse ukuri nahije yezo none ndizo yose arazotwibuka ubikuyemo nawe yego uko wari wabyumvira abatama ni Sadiki Tarcisse Imana irakiza yego nasho umwana mwaretse ati n'abatama harimo batamasoje bagenda bagoramye ukuri baragushimiye cyane muti baragushimiye kuva hasi gusika hejuru uragahora yego nashoye ubutumwa buramushikira kweri buramushikira umwe manasi bakura mu nzu bateruye no kuvuga yaro ginta kivuga manasi aramuzi niwe yamureze sawa nasha burashikise kweri ubwo sawa murakoze yego nakagaruka